2018 ngakhomenta nasekuqaleni nangiva nje ukuthi uchallengile kuthi kunebantu labagcwele lapha ejele labangene ngayo le SODV uchaza kuthini yena nase I-challenge. Sidicelela kona nje nyalo ukuthi sicela bamnikete i-date ekutoka kwelicala lakhe. Ngiva buhlungu nje ukuthi nyalo ngoba kunguDisemba bakukhanza ukuthi inkantolo seyiyabhuqa engeke bawumpha i-date eminyakeni lotako. Mina isifiso sami Nkosi ngiyathi kumuntu innocent until proven guilty. Sicela inkantolo imvede enkantolo atekiswe licala lakhe. Yes. Nako nje lengikucela kakhulu siyajabula nje ukuthi inkantolo tibise sithunde akasudlala ngeliveli. Umthetho lo wasetshenziswa kangaka waqedwa waphasiswa ingwenyama wasebenza baboshwa abantu yena namhla akasafuni ukuboshwa soyawuchallenge bekuvele nje kungumhlolo nalowo. Siyabonga kakhulu Nkosi Khomsana. Yebo Nkosi.